year, just during the pandemic, I don't have the tools or I don't have the laptop to use for learning. So I see. I don't have the strong internet access. So you need to go somewhere like musaka pa kag mga bukid para lang Naapod ko na interview ka yes, na. musaka pa kag mga bukid, mabasa-basa pag yun ka kay para lang yun makasubmit ka sa imong Correct. mga Oh my God. submissions during that time. So I have to choose between to take good care of my mother or to continue my study. So bukat kayo siya, ma'am. We are irregular students. So Ngano to nga na-ireg ka? actually, first year, just during the pandemic, I don't have the tools or I don't have the laptop to use for learning. So, I see. it happened nga at na ano lang dito siya nga kanang naka-eskwela ko ang gadamit ko laptop because medyo close because ako mga teachers during senior high school. And then I ganun itong nakakreate na nindot na relationship with them. So, pag ingon ako nga, ma'am, kanang medyo bihado kay tikalaan during that time, we don't have the strong internet access. So, you need to go somewhere like musaka pa kag mga bukid para Naapod ko na interview yes, na. musaka pa kag mga bukid, mabasa-basa pag yun ka kay para lang yun makasubmit ka sa imong mga submissions during that time. And then, the moment nga may anong theme na kaya kong hope ato nga time, I had this teacher nga nagpasalig siya nga, ay, anhilang dito sa school, ano siya kanang you can use my laptop. And then, pagka second semester, okay kayo Isa ang nga teacher. What's the course that time? I am taking an education Filipino. major in Okay. Filipino. Filipino gihapon. Gihapon. And then, my teacher during the time na akong ginauslan sa iyahang laptop. Shout out kang Ma'am Jessa Gay Rematics. Ay, wow. Hello, Ma'am Jessa. Yes, siya akong ginauslan ato nga time. So, nindot kayo, ang first semester, smooth good kayo, ma'am, goods kayo akong mga grades. However, pag second semester, unfortunately, during that time, ang mga teachers sa DepEd is gina-home base na sila. Oh. Diba? Kung asa ka daw puyo, dito ka base. Na, ano siya, nabalhin siya og school. Dito na siya sa kung asa doon siya gapuyo, which is sa dentro talakag. So, wala na ko'y mauslan og laptop. So, mo to, ato po nga time, my mother had a vehicular accident, nabanggaan siya, and to all the members of the family, ako rin ang capable. During pandemic, one patient, one watcher. So, ako rin ang pwede po, nga kan physically, nga kanang pwede nga mag-watcher. Kay my father is, taas iyang high blood siya BP, taas iyang blood pressure. So, hindi siya pwede nga, hindi siya qualified nga Kay magbilar-bilar pa na, lakaw-lakaw. Hindi siya qualified, nga mag-watcher. And then my ate is, apon siya gastritis or ulcer na siguro to. So, dili gyapon siya qualified nga mag-watcher. Ako ra gyud. So, I have to choose between to take good care of my mother or to continue my study. So, bukat kayo siya, ma'am. So, but I love my mama. So, whatever it is, I choose my mom over my academics. So you stopped for how long? I stopped for 11 months. 11 months, 1 year almost. Or 1 year. Meaning, duha ka semesters. Yes, ma'am.